yenua be me akosua ba kwadwo papa bi wadwuma na ya so aba enra yesi etu ni pafrin kran jeto pentekosofo etu ni pafrin kran edru lan so mun ko hia busua no me yemfa yentu ye de atasem yenka ni pa mimi ni adaje a me kokoto akotwe amanso nanso asem no de se de akoma lawyer a enra ya ko ba bia ni court ho magistrate court akoye nkrata bi esefata wotsena osofo bed emo beba na yasan akolo ya ho enti se mo frin kan ya ba na mo pena sumdwe mu a ye de etasem eno ane se ye pesa ba lawyer ho na sika na ni senate sika no ni pakura otumi nya akukudro ni sika wo ni bank account mu nyina enkwala ni mu hwehia ye yie no ni akirem oja ataku oja asempoa enie efie na wode ama han enfie miensa enkola dada mota awowo kora be wu mu no eno so advance na ode aba na esese bia account man koda no a wo mo da achinti eno ti ne ani abere me na efie oba na ka o se tri sunsun a me die anim na so ya boa nipa eno ti na me kwa unti atwetwen etina de wo no no tibedu wo chena no ye be hunu de tuamu na na akuoko na mi shirawo wo so Joycina of course September 22 so aba Obapa Christy Maglove Maggie Joyce Yeboa Jennifer Poku Riles Cuisine ono so ho Precious Ovi waba Dr. Odeni Macro Junction ono so ginem papa ai yamishira mu nyina se mu ne mu boye chiri dom ewe dwumedie so Daniel Niaje Anthony Apia Kwame Ntwi ono so ewe Facebook live ena maade nyina akosua bakwadwo ai ya akosua bakwadwo akosua kosua tag aposu Eric Nyamechi kopem se yebeche niema no monkosua tag no Nana ya amankwa Sandra Benson Johnson Azoka Junior Ajua Depa maabena me PSC maabena NSC wani enso ewo ho na nche kura ena baba awabi wate atom onde na so asinsu na ha mu de nsiye ekohia ba ma bia na jo ba ko pe ko free na ne prague mo ne kodai ayo nanim tratra ha me Abigail yes. Kasegu akasem na ndi okra mani pabere kasegu enum ete say pechoye aso nwa efe pecho me dasi mo na ese uwen wo kumase ana wen pecho me ko me ma me ho Wednesday ewen asifosu pecho hokla holai na mi firi oda akofosu de nwa ti asifosu ho na ama me wo pecho na ukunu Muhammad wa huno debi sela uno debi so wo kuma sisa wa ba but ma hwehwe na abire o ka kire ho no fo se on pese me be hunu so be dwa na ko be foforo ana mi yi me hime foka akoi enti besi na wo yafunu wanya sei pecho osimanya sei wafunu wanya sei pecho afide manya sei smart pepepe on first kept one frau na ne line no fry de na eka pecho de bi obi afrem Mohammed phone no wo frɛ na obi fa pecho me frɛ ne bi na ra na on frɛ pecho me frɛ na ye brewo fimi o miami me betina ha kasa ko TV ne so ne bosia fo me nyina ati obi afimi na dafo me nyina ati obi afimi obi na ka kire me se oso open ge o hwe ne ge na me di mafuno be han na me se me nyem wo hwe me na me wo na ye nyina ko e bebi o fimi yo enra obi abaye wadom ode niema abrew entade polina yiniema ne kire no Docas Brago ya maame Docas Brago o UK eno de niema fefefe no akotwa scan
Wakocha scan. Wakocha scan. Petro 6 minutes no me anya scan kocha. Obenya. Yo enti abeka no me be scam awo. Na no ba me ma uska. Every pumska de September 2 to the chair me manti anokra na de ma. Eti wo ma me so de aka no so nto aso. Ye nye contract. Bo ane ye bo awura. Chisemra ma me. Enti mon fanto so my school fees ni ma na e dia be chabra baba wa no. Ya ma me no UK ye frɛ no. Dokas Brago. Ma doki ye show ye unfe ni agro. Ada wodo ma. Ababa wa na ha mu ate atomu. Ono no obeje ni eme. Abi, woni ama ni. Ma me no de bra ono san na wo ka kire no. Petro ma te me da se. Kagu akasam nim. Ma me no danase. Why? Petro me da wa se sister. Wo wa brochire. Kanyame nhira sam kire no. Petro ma te. Hey. Why? Mon pake mano for the case inko. Eti abi, wo sa akofosu no no. Petro me se akofosu. Wo kwa nyame fa unko why? Petro. Nyame nti wo be hia sumdwem wate. Petro ma te. Wo hia na akra ne ye kakra na wo de na ma wo maame. Na wa ba na ma padwuma ma wate. Petro ma. Na wo baba no sa akofi mu biem. Wo to hwehwe fam sa blokoko. Se de bo ha ni takasi se tie nie. Aswasi so when wa mu de aye frem abi sole na je oni ma no woni nyame nko wate Abigail nyame fa nko hwe wudu a frem na me hu se wadu wate wo pe frem na me mane why bye ne to ebo form school fees mo fa nto ne to me mo Abigail no mema efama omoye vulnerable ne aye omo basa ya rehusem me pa cho me client ya medru ni shi oni akokodro ya mo nkata na ni mu mame why bibi nti me am etu ni din se wode awurabna so nyesa na ni din ni tie ye kata na nim the case ni sensitive kakra case number 1 awurabna eyi no fra ya obaye tanoso apatrapa eno fra ya wobaye woba ne konton kro solo ba ko fako wodanse fo no pore na kaise of adoma no wawoso woni madwuma na ne so badoma no woso ya na wawoso adoma fesi wanim na waye se adwuma na mai me pa cho mo kata client yenim oba pa te sai Nyankopɔn andom kasa we de yantiu bacho Nyankopɔn andom ho ye edo ba de ase mo fa ble ne kakra nka ho waye pa mo chew maame me wo bible yi wa ha ba me show yiso a no kredi enti ye wo Qur'ani ye wo bodua bacho me pe bible na botere me nwe me wo shnap na me wa bibi focus ya pe de bacho me pe bible ko ya sorry bacho Pentecost Pentecost waje ahia fo je ya fo isu di onsem ko paake so ko crusade e wi ni ate akotu pejai eya me ewurabna mikra bible mame de wo ye wo hono kasa ne ye nte mikra bible sasema me kai trodo mini tro onyame boa me yo boy unso agere ka odai god mame awie abeda wo mame di asemo me ba ya eye bokọ ba nya bokọ sa mshawa kafra ate au maji pa namba no frabi je naje na misa na me fa be ma krada na me da obi ni me abeda usano a na umfa be ma da ni nyina no mo be je hs papei eso ndo nsuro kwala opani odi wo spiritual access na enamo yare se tumi ne me beda ale be chi na mase ya meja na ama sent crampo se bi aba me odi wakum kose baya edimi nyasa ana me dia aware stona
awon kwa metiase me ninje maboka sa me ye adwuma bia na me di akonyare neskanashi de me ye bia nye mame de me bia nye mame obi promise me kra no aferi me da sun basa promise enim guase sun da na bia me di naked na me dinam da enim nim se me hu se me fele pa o da enim sun na me dinam se me ha me ne me akutia me pache o PSC bia usi so no ojiji memedi bia waji obi sika di woni na ntena eyesa eya be ma bi wo ha wonye otumi kese o yesa de ni bi pache de bi me kra mo fe na mumusa no na me fa be ma don na ye me first boyfriend ya kasego akasese on na ye me first be ma one ni shiaye na wo ye virgin fa be ma kra da na sa de na edi minya sa be sise zebre and they say, "Oh, how ben e wo ho a ya wo de abe." So how I don't say my ass masia me ja e ho ya me ya e ho ya me ja nkasa de se minya hoto mame ena guno so kakra wo mame de issue yu baso akwanu asanyina mu no ya ye gina ye de experience amadabi unua no monketo anso aya ye beba papa ni frase aya na sebi wo no na wanyan fie sen PSA mi pacho me fa be man na mo 21 years dia dabi onye wo wade a sebi eburu ubedi wanajo dasumu aidaisumu no amamba chen de me problem ana sebi waseketo ano na me fa be ma kwa ni na onewo ebeda achan me pache wu ne no ebasa no ana wusa no na unya atenka feelings mano mi achan ni na wusa no so na ye ode wasre ansa na wusu mama wasre fiesie obema we die wadwene o minya ni je ma bravo ubenya ni je wasti osoro be ye otsra be ya udrahimemu amele maganeni wodi akasaye be ba be hia wakotena wakonya so wate na sabre no aya na wusa one wo bedam na utimi call round so saying ana baako pe baako ya no mo keka sese tumi no ni tadua no eso eye no kore ana me de ya mi ba woti se bibi nso ewura wo wotumetum eno ne brofo sana ye kanu oda in God ma chira wadwuma yama order in God na wabena adwuma no ewura enti ama ejawo yade bachan ma kuwa enkoda ebeko ate sade ne ba wo so a e de promise and feel never na onyame one ye boafo osoro nso ada atemu ada ne beba no obema ugina bia ehokoro wate emo ba order ayasemo akola ketua me pache wo awura o ma mete ase because the entire me busa no obi wo ha na ewo ne ma me so tu be kono mu fie akonwa wo bacho debi akonwa bia ni fie o te se ye ka akonwa wo te ase se bosom sem bia akonie bacho debi wonya pa ojina so ma yen kwa ahoma ne so ne ye di for penny a asem kire ye so a ye di fu penny asem bia kire ye so a ono ne ye de koda no na wawura humu na waboa yen prophet pa onte asori but ono de humu djuma ena oye ane nanse mi kotodwe ntimi na ntimi de mi didi agro ba wura ha wo hweme osresa oso hini ne yatuo na homframa na ayosa no ode mi kowura mi office na ode mi kokromotisha nanum ana watch na de krono afedo wie ya osi hurihuri mi na mi huri a me koka ceiling amen mi bi wo ho wie brenya me de tumi amanipa hello pa hello sister etosai you who are from nyame kusu hwe na bena ifro ne beba so
Ente. Hey. What you go to mu? Osofo. Yo, pa awia die. Me fra wanya bone say yedwumadie ensama kase bi e ba ye so na wadawro ma uso mu boaye. Ye wura afefe bi di asema bedaye. Ose osaketo akura no mfa be ma da na honhom frase ne dedaye. Edi na chi saa ma odi aba wadiem eja ne yale pampan aba ne ho. Promise and fail obeso dae no oda deja che se niema ekoso na no odin ekwan ba ne de enu e be fa so adawro ma. Etumi sisa se obetumi a usua a wonim be ma na honhom no oda. Adobri bia na ye be bia yigire dware. Aya abata no sometimes no de kan se abofo woni yigire abonte dware. Na fade ye de kan no ebi akora wonu ni mpani mfie so dia ni neditimi no asepani honhom bi anatumi bi hia na akora no munye do tibi fa no nyonko no aware na sa nti esumi sisa wo kwa bi so na we odi abewura wa wadru ya akoko ye se honhom no ende da ede ni ma se so be abre sa no eno sa no ye pe solution a ye be fa so a ye benya no nti ye tenasia ma fra honhom na bisane se kwan be na me fa so a asomso no beto no esan se abofo kra ba wiase amuni ni pada sani bedae no nyame ampene wo saa kwan no nti mpane honhom to be nware mane yeye nti kasa honhom wo mpo e wo so tie na mache na get simple ama na ye bebo no nkasa nti na chese ye ni wi a yemfa wo number ma no sa pepepe na mbese me chira de kwa ofanko bobra mesrewa me bai wa ye mobo me chira the way ana wo onwa husu eye de Johnson we de mani mu atakamai onwa de Johnson on fam fransuo no mpe ensa ne for club beer pa ma yenwie na aye kwan ho na on frɛ why na ya anum kra na fe ya bese no eze obi papa ne people ai enti owi ana on frɛ wa frɛ na number no way bobo mame bobo pa bobo number no mame 0245 39 18 93 yo ona mami we make a chip in something mestre e mana oba enyini ndo ni pede fie so na obeye pem we ni tisoko no ya yenye careful akore nu ni pede fie so ma nya abofra enya ne force pani dabi esanse pani kura na mo no ho akora no ho efa na dwi ye adwo na kwando akwala sana ho so tie na tie Timetu mesre omanga na sentiment nyina yenya mofra no mofra na mpene no so yenso yen mpene na bebo yi nyina yo yadasi nyame shira obebre yo bye odifo pa na yene no ekotwetwe nkomwe maame na nyame aya wadom wanya mofra de wow say bachoma umienu kasagu mike nim bachoma umienu enkra ne de so mu ni problem bia bacho debe na eye te se yemfa ne se yare asebi wanya no wanem no honam fam so atu anam hospitals ne ade bachona so mama mako hospitals enko ekwa na asiaba du usu se enemu no sa spiritual sex no eno ne kofa sa na mani nyina ba so minim entina me dia ba beda musam nyame moa okay o mana emawo ba twan o nyina ye ma so wan wasam na ye ka dware abonten obi hia oba papa pen we akra we di onyina mewa no akra we di onyina obi wo kra no wache ni sika na ye wo maame kro ne de bi kra na nipa no wonye o ma ni sika na o de adua bibi na wo de abona tenase abatan ye careful meba na abedwafo nso abem ye maame Elizabeth Faith oba kokodrufo awie ebre onyame ama ne tumi wosi enuro nketwa eto da bi ne yare a edro num ne nkoa no entumi ma yare sama sanso we enuro a wo benom no a eno kora tumi ma bo we di osi enuro nketwa fagu utekremase ne ennane na enane no na ekoyi wani ade afiri ho ama usuro kobeyi no waye mukuro usasa bro
wapo no wapo so sisi yade ewa na wabo a enko tehyewa awomu hawo pressure ne diabetes ni nyina eye Faith Homeopathic Clinic enuro nketwa na so eye ehwo ena duro wo sanse se dynamite ya na eba nketuom me pa chewo ya wakokoben ahenema kokoben kumase enkran so tuom Anteku Junction Takrade Anaji Police Station Bogoso American House ye adwuma fredwada kopem me da ubetimi afrey 0244 583 859 ana 0275 969 414 mizo any 5G eyensa yenom emro eyebobisa ensamre ne siesie nipadua na ma wo ye kama ye tone a ye tonti ama ye nyansa kora Dr. Silas ne abadwafo ne nemu uhia ne ba bia agina no na omma obi obetimi afra 0246 270 221 odosomimu dwumadi a yedi no efidua mu ya wada bia na dwode nasuom na o se Valentine's Day odi dwumadi sonko ba wato ne din odosomimu Val's Day special de unya ne sa woni wodofo monsa na munye video no me mane mro sima aduanainum na send the short code ways 0278 369 494 0278 369 494 na yebeyi ono dofo na sa no TV so ne mu so betimi anya chede bebre ewo bra February e kaya dofo yi time Herbal mixture ene ye dia ba adwama so wanu mu ato malaria agi akuta wo na nipadua na yoju no time Herbal mixture time Herbal mixture sensa wa nini sabe de egu bomodin ase wo banum bie na emwa afi total well-being so ebebo wo ye papa 0244 417-669 Boris B chicken akoko ya tini se fie die amanu so no aye de me patro se ya akoko ne nsa nebo na tabu eho akwa bia wohia de den ne de emre ubenya bi ewo Bantama High Street ni president afudie no hwasa wase market Santase runabout poku trading edum top high shell Bodi Junction freya humain 0544444453 Boris B chicken ana or say proudly efie akoko grow fine ube grow fine me pacho eyeni aye koko eni ayi mu enuanro di aye dro kama asoni so ama waye ni nyina ide ahye grow fine ni mu e de amount bomodin sa obra yo no nye eba wu na mane ani basa fonia na wo fon asole afrudu aso akosi amangudu aso a grow fine beboa wo obenya bi o misi Herbal Pidan Colinac Smed Herbal Digital Herbal Center 0244 596 532 Bishop 75 Emrom Kumase ene wo adehye market echi eba mpemprade ne ayane ne nkomade de ayeni sesofo kra yedi dwa no ache ye ne yedi dono eton ne ma no bomode anso ne abi beba behwa bomu kra forces kra eya abakonkawa ene aifronkawa ni nyina obenya bi ne baako ne yetu akotum freyen 0598 585219 Sarah Koba Unisex Boutique edi entini ye kaseme we ye me customer ukona de no ni bi kra na wo twen so nya bi a wo betobi e kire se woni na didwa no ache na ne niema ne ye papa sa na na ma Sarah Koba Boutique tie wa ye adwuma we ache ne niema bi free Thailand Turkey enne baby entare papa wo Bangkok nyina de bi free ho e ma ne mema niema akoda mubonya wura wa busuan mu bepie na obi anya ne de ne bo ne so da form na wa be ma ye kama pa na na ma Sarah Koba frɛ se Valentine's Day be ma be wura na to bibi ma adofo ate oba wo so to bi ma papa no e be boa mo surprise mo ho ye wo enromu ya ye ni enromu ten e wo line ba ko so ne hia odi anum hwe 0244797215 Mr. Champion asemi tete ho kakra enkoyani so mama asemi de emu odu na enye nwanwan so
we say BSCS ya tibi na ye hu nkrofo bi so de nso na eye pa se wo de afa osofo so chese obedi sa dwumen enam wo gidi aya ekura woniti eye pa na asem nya ne se at the prime age so ya akurake to ya asane ma wo se nyina ebaaye no ne na osofo ka no eye no kura pa nkura no ye dwadwa omo abonten na ye ma wo mu eye chimbide atoanse no eno so timi de ba ena ne misami nimu enso eni se abusua bi wonu mu a wo firi mu a na obi wo abusua ni mu obetimi aye oba obetimi aye bema na wa ware emma ya wo mu wo abusua ni mu etimi basa na so so me won kwa de ni 3 ye wanya ware wasan anyaba enka edru pempenso no mu se ya enka wunyina awade no a wunya bi kura nso a wani enye eno kura nso da nchen ya wono kura de emma eno nto no de ni problem no de half solved because ene wanya no nyankrofo nyina na enya ne sa eno nti no sebi onim akwan nam so aye bai no hu so da osofo yi aye kana sem de ye nyina ye ni no e wo sompa asei enti wasomu no na wono so benya gidie esene wohini enya gidie aye wode no e ma osofo wo gidie no e na ebeje wo anamu ne die eye ade a ye de to so asebe no na wo kura wontime ni wo kura enya sex e ma woni enye esi bebre enu nti no akwankyia no be ma wonu nyina to atwa na me dika ka na mo megira wo gidie so eni sene wo begina enom ne ade wo be kombe so be ka no kura wo kura no woni nyina ho entokwan nkete efie eni gie ni wonom eye sade we say ya ema awade enkoso na ade aduru ase die sof mame aso mo yedie na wode ama sofo odifo wei ye nyina ni no enim se bibia be boko Paulina so mama me da se wakonya kesi a wode amami yesre nyame se saa ne ma we die wonyi nipa bebere free mu yade a enya nwanwa se de me se champion kan ye no baabi bebere me se utimi kompai bo bi pa na so na ka se mo spiritual marriage mo sorry mra obi pa bi kura wona neti wa won fa san susu no kura be won se nipa bebrebe wona e ko mpai bo ni nyina dodo no a wo saa problem ni bi na ye obi won so na eye abusua pam bi etu ye den wo ba ko wuram bi once am ya me se nya ewo na ye so bo hia wo fie ho na ye di nso hia ni bi dwale wa na wo didi wo so nko ade a na abaye abusua pam na mu nyina muti aye den abehia ase nya me ye wadom na wuti timi firi mu dia na firi mu ba nya me so anya wadom e bi kura na pam ne da ho ba na wo nko na wuti aye den akọ wuram ye nua ba aye kan se rabna de ya kese hu ba bi e frankasa em se wubusa ne se o mu fie bibi saa e wo ho me ka se bi kura wo nko fie ana bi kura efie kura mu nsam no onim die wo betimi ehu abia ne maame ana bibi e sa maame ne kura no wubusa na so no su kura ni mu hu ni mu die bia nti obeka se bia nya dan minim ho hwe ne mom ne ye me sere ne se nyame hu nipa mobo na sa spiritual marriage bo ba ne be ma no ade da bia se be wo fa maaya wo fa mpanimfo e fa nkwala no nyame hu ye mobo no onyi ye mfirim na prophet pa so de afutuo bi bai se wo ba ya na se wo so a sa etibo no ye won kwala ne bebrebe wo ho akwala bi wo be hu se de esi aboniti ni se de esi Miss Mami sister bi aminimu no amene ne kwa sole de ne ba de em so pese o kina nko ayedi no so just wa fetchira akola ya na kana isi too much akora ketwa na ni moku a obegina so just sister pese ye just ne ba no ye ni ne force we yes say ne mame ana menua ba se wunimu ene de prophet pa bia wani e wo saa e kwan ne so e ma ya ne bebere nkwala ne bi wo kora chese wo hu ne ho asiesie e utimi se wanyi ni o se ne maame pesi wanyi na nkwala ba se tituru kora se bia mo ko bia holiday bi ne bia nkwala ne bi pie wo be ko ba bia nipa bebere atwahia no mini skirt bi a hyehya nkwala no bi ne maame so di nachi e na wo de ne ba saa ne ma ne nyina ne moa obi wo honhombone a obetimi aware na akoye spiritual marriage na ha no na na wo ka akoso yakuma ni mu nso de no also so wisu ni ka se nuo bebrebe honam de ne de wo be ye but honhom de ni mfiri wa ba ye no na ya aye honam so aka nyame aye adom aye prophet pa
abemu de me say obeya ma bibia ye kama na mu atimi aye kama na agya na wanya na swindwie me da sof maame ewura na mimu se wasem atwa to da be ni twa to a akoa no one obedai ada wodoma anana se de wa nya ho kakra wa mo ahome mamba cho timi ba kra bu amenkai ba men sorry na mi oye wo style onye wo style eni ese wo de ne kra ono so onya guy oba ya na waka watim howuru ma sister bi mo ya guy you utimi kra de wo sai ho ubi hu na se de ya me ya ne se style wo kunyi ubi dan utimi kase so sini fam na hangi na ono no ubi se ne de ne be ma na ya ayo wuro stress order on fucking order God I just say so for pamwa omani edin no beti mi akekere ne be ma no atu afiri mu na obi ahụ atọ adai na odi bone dodo ba ku bi am hwe video wadana akoa na ba na ko yetumi am wo ba no edi ne tie si ho mu him mu fifi na o se oba no so da yese wodi ne tie si ho ne kunso ada one ne kun na dawo na ono akwa na be si akire te hapa na be ma na ne ti no bo no order no se na dia style na wuye na wo se da yem no bi ne me beda no hey enu ho yo style funi na sabi mi amayo ho ade no sa style yes no ono wo akra de wo de no wonya guy ono de oba ya wuro ma sister no pentem akọ enti wa yare sa no be bantem am oji ayi na me ma de why order very magari akasa ya no be ba oni de buda ne dokase no Woman, woman, back aside. Order in court. I just once a mamma was there. No, soon. Sanity, what it? Abaya, Bavefe, Yamibe, what it? Papa Bemuno, Yamibe Fan, so I may be beer. I come. Now this year, more takura day, or China Yabaho. Could be 2 billion. Takradi Polytechnic F compound. Ababa wa efra westa upama de wuku efra ne Bismarck takpa maame no Australia anti hana magini 2 billion wuku agini 2 billion a efra na wonfa no to bi letumi disika 2 billion achew otiawom maame fra no wo so 2 billion na brochefo ni bi na aka so mo adwen wo akwa we hu onu no da dodo prapremu onu se oye contractor wo kukuru 2 billion de ma no waje skana asa na wo de nkafa ya adwuma ne kwadra obedidi hu ai takra de pole F compound esta upamade unu ku Bismarck tepa wo kire ejina mo so se wo boni aba yankwa wo mane so 0554931931 0548 the echo should be our experience bia so betimi ni ahye hello Pachodin baby akase free hello yentio wada wuruma yebre ninti yentio So 055493192054893192 Pacho oba no atwe wafri TV and already set no hello Pacho din baby akase free yentio nada na ya emma de me sabi omu medi meme eno de anka mema ne kura so omo do ma e ready emma ne metra so olwa de pieto na beko mema ne so ma e ready gina omo be ma eti abayifo ne emma ne so fa metra so asemu hello
and Kayata, oh, me. Yajo, Kataji, Wadauru, my association, the Canada program. We are then a corner of the friend original Nigeria, the Papa. I heard in the field, never Anthony Abuja for your mate. Yo, don't tell me to me. And I said, I said the joke at what you could cheat. Oh, minimum. I did that also a baby, a baby swam. I did just one more of mouth. Now, some of them are more than my first rule because I had to take you to a woman. Now, a Tinamobi, and one food, he was better. Said your foot now would be for Pademano. Your best friend, Kittiano, it will be a Mupay, no Mabino, and then Tadia was so well. Now, it will be a new. Obi anim pa dia bo ho be ka se kuhie so powerful me say na to ma go mo sha da no mo de bibi sha ho ma anya so fudie ni o ma yade bi ti se e ma japade no so ye ton to mo ton no mo be stretch no a no mo de ato o ma japade ne so ma uhu bi dia na e ya seta o ka ko se gatem so nti ye be sre ma no mo nya asade ne na ma me sre we no efi ne so a mini abano mini kid me mana wa ka ne ho ate oh you hello good no ankaniro hello Pachodin baby akasefi Pacho ujina TV hu sa TV ne kasa ya na sa no ya na e de laia oh hello udin baby akasefi hello. Hello, good afternoon. Afternoon, about Paudi, baby, I can say free. I don't got something here. Yentie we. Yo, me that's it. Pa. Hello. Good afternoon. Say good afternoon, din baby, I can say free. I can say free here, friend. Titi. Yentie we. I said the papa no kana mano munta de na omo shere ya omo susu enye kura ana mini aba no so nyame mboa no no onsa no yade afi so papa no so no e so afi de nya ne number yati edama hello good afternoon Pachodin baby akase free Ohini ni anaconda ni o te region aboto ase. Hey, anaconda na mo he. Mati akotomu ohini ni. Mi a mitimu se wate atoma ho kola. Na mo ho te sen. Ewrade nti ya ho ye. Tale ewia ya people kobla o. Ya se na ko bi o she bi anyakopon mo na o pa ni. O mati akotomu. Ai, we ohini ni. Ye wade ni bi wo ho a e mana kasa be na twetwe mo o ho. Same name amata wo ma ne de dress ya e be da sunsun mi ni wo mbeda lady bi am ni ti wo fie e be bo anajo be 7 jare bre ho lady di no ho ba si abontin se chi mata na wo hu nyama front and back ye na ekwa lady a wo jare a je ya mama no kwa e wo fie ho no wo bo so wo bia de no hu tete wo ta window na wo hwe na be da sunsun bi ese a o te wo ware o te mana ka sa hwe ni ye ala ya mama no so na do be dia ye ni ba de ku te hu nu mbefaye yes anka ni eda ba si ga o ta daso anesta mo ko madio ni nya menye juba eno na enwanwa no because some spirit no e mema ho de asem ma asomre boy bi o se ka men ni be dana ka wadane ni pa by force shemi manu wi na manu tramo ena bibia bayanka so afo nyina mechia mo gat kese pa wo cream asafo market chi bayanka so afo mechia mpa hello Pachodin baby akase free. Hello. Eja ete onka kasawai. Le pacho the meka fa ni man omuti bo no ene so ayi. Yetire na ye bono na ama ho mane heda. Eh ze di. Remember the new yes, na ho matete no so sana na na kwa ho betire amane so baby yo yeda si hello Erusia yemfa offering si
na yenko computer so edwedi mra ne enko case number 2 enti abrampa hu yenua ba na fa pa number no kebe kra gene phone no frepa na one ne nkasa onya ne gina so a because pa ne ho a meti se wanya na ni nya no be yede ama no enti raye ja kwan de be si bia ma ente nkawai nya men ka ho yo 20 clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techima eno e fa na sciatica na efu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene besan ya no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Odo for me mawakwaba eba abe Herbal clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe Herbal clinic yade ahodo a abe Herbal clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe Herbal clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe Herbal clinic wo hwehwe abe Herbal clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wobetumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye hu and we be yade ato abrabo so am say that abe Herbal clinic ebebo abeba matsia kanoso money papa mutrem. Why you getting asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esipejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any of space how do nina Bishop jewelries Yenim ni frititi we din somade unja dada I wonu no dido no etson en somade say wedding rings engagement rings dia upia dia on set wo any one baako Bishop 75 jewelries wose wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemu ade bia e ma oba ni pem wa ho sisirie mu di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Bishop kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejura ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Bishop we bi mu amu pa ne duduo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Fraying 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame why you getting asking middle Nanda na wote ho awaya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetweme no emu anye titiriti mentumi pon sori wo na nwanwa enu me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na mo na madam Fukofimpo ka kire me say you work natural health for bi bidrobi omodi aba your friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya senketo a 3
3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma manofo ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e wo 02489288824 and 02010000021 Ebusuafo ya mai ho akwa abasa so ede aba owahi na time 3p Piwak fo enso e ofia yi ti say 2 pepepe ti 210 na ye be komo kakra ma mi Piwak mommy that is say e ba cho nyame adom ho ye pa nyame adom say die garlic nti ahoden bebre so aba sa ya mon komo e me da say ye matiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba Sompa TV and afe Sompa FM na sede ne uhia ukuada bia edi apomde ho enkomo no ene nso eye ukuada eda soronko anyankropon ede ache yenkora nti se ukuada dru sei na se dwumadie soronko sei ekoso na Piwak natural I the 3p garlic mixture abadwa so no se ya amanu ama medi nkomo se da ukuada no anye da so ho enti wo se ye ba ne no be chapomde mu nsem da bia no na wanya ahoden ede atie dwumadie soronko sei na won so atimi afamu aba ene nkomo ye no edi afri Piwak natural I the 3p garlic mixture abadwa so ene ye share poor blood circulation emoja endi enipa mu afru sane yi na empepe ne yare bebre wo hono mu a ebe nipa so a aya na yezuse bibi na aye yare no akeke na aba but ewias no hu se bibi ankwaka papa enye grede eye bibi na kofa bibi so na bibi akoye bibi na bibi so akowie bibi enti abre bia ne yare bi wo hono mu a enti na Piwak natural ye ba ye tumra ni akiresi ye be cho se yade we na eye wo no enye se fitia ne ba ye eye moja eni afru sane yie ewo nipadua mu na akofa sa yade no ede abrewo je number no e bia last week ye ba ye na opesa woni doctor kasanso wantumi eni ankasa se amoya reso anyu nche se 3p garlic mixture into me mwantu de je number no o hwem wo Sompa TV nso a number no ene good screen ne so no fa doctor ono bedi nkomo esanse o wada jepa e de ma wo mu a efre no ene di nkomo efa apomde ho ensem ho ye number no e 0248 92 88 24 0248 92 88 24 eno any number 3p garlic mixture ye de ye atwuma different yen ne no eni nkomo Vodafone no so eguase ho no eno so betumi afre na ye ka se poor blood circulation chese emoja endi nipa mu afru sane yi de kofa bani won se enipadua ni nyina no engine wo ye mu eni yakoma ena ye petrol so woni padua ni mu eni moja se de enipadua tie ne saa na car so tie car si ho na se engine si na petrol ni mu a utu a enko ena car si ho petrol wom na se engine si mu a utu a enko saa ni padua no so tie se woni padua no akoma no eye adwuma yie na epompi moja no na se moja na ntumi akoye adwuma e wo se eye a kan wo se ni padua no bebre na abehuna ma ne nso enti emoja eni akoma no ye adwuma bom ensako na ensaba ena akoma no so na pompi moja debia akoma ne pompi be 2000 gallons of blood na de mani padua no ena ni padua bia so no 5.6 liters of blood ena wo yemu eni kwanse bi be ka ho eni kwanse esotie ti debia wo se edam finfi boko kama na aboa na wapom de ho nsem debia na ekoyi omoja asotie akọ hospital ibebo omoja se eye bebre nso e beka se ya ataye blood donation twibi ma amanfo esan se buru so bebra enye eso nso tia enye tripadua ye wo problem pa enso to da ye nhwe ni padua so yie de ebesi ama moja eni afru sane yie e wo ni padua mu ne se obu ho no na didi enya kora se de osididi no enya kora aduane bia na odi ena ebre wo so didi nso no bu no anopa e wo so didi no na oda ye demu ni na judasio mu wendi aduane bia ti na esi breakfast and I do not die no fasting you. She number of hours I would die and two sorry didi
obo was media sana meti o media mempe aduane obetumi atra satrene yemu a onkodidi na ebia awia no miensa o pe ulcer ma ho ono so onye fasting o pe ulcer ma ho de kan de to somienu o mo akoma no emma moja o pompe no eni afurusane ye e woni paduam enti nipa wo sori ya anopa senye fasting na wo ye nko ade a pe aduane bidi ena aduane di no so no nye chinchina atwan se kope kokonko anenom anopa wunya banku adi wunya dokuna di wunya wache di na ka breakfast kora de eye wom ye before de nke ye wom utwa no mwom na se banku no wadi wacha no wadi edi se awia kora no wan hyeda ne dia anopa de no na se eda so hye kona na anwumere wapa aduane emu o ha bi no wadi enso ye die obedi anopa ketekete awia so ontre ne ho enedi eyesa wo mu ani padua no me kan fo 3p garlic mixture edi ama wo no no na udidi yie na emoja edi mu afurusane na da bia no wa ye fit na wa ye active afo obi emoja ni ne mu afurusane yie eye obi a oso na onye exercise na wasape enam obesity ane kesie moroso na me bia menim no reals me na mafaduru ayo emoa eduro ni nya adwuma entime sirawo 3p garlic mixture de o no mo a na se waye kesie am na broso na pesa wotwe a ye be ka cha se susu didi anadwo ye exercise na jai enam wie bebrebe se na be ye aduro ni be ye adwuma because aduro na nya magic woni padua no wan hwe ho so yi a aduro bia ni wa e de se wa ko hospital na doctor atuatua woniema usimi die medi mewu aminwu edro na nya adwuma ubewu ntem timesrew wo pese wonya nkwade a se wo num 3p garlic mixture na utua wano na aboa wo yenka se jai kora na emum teso na aboa ni padua no ye namba ne nie fre doctor sisi a e bia meka sei obu honom a emoja nim no afurusane yie wonim die akofa saade no e de aba e na meka kiro no woni di yie obu ho no so a woso onsanye exercise onsanso ntua na no your number na 0248 92 88 24 0248 92 88 ade ba ko so a emwa manipa emoja ni umu afurusane yie na me kan fo 3p garlic mixture de amount sepebi no na hwe saade no so yie eye sebi obi ono nsa bebre so obetumi ya no wajai untumi nso a te so broni say too much of everything is bad but ma bebre no onom mesre obewu onkwa na nya medi ama wasase so no wa na wo se no owi ode akwache baifu me pa cho tobo na opese wudi wonkwa na media e wo se wankasa wodada setrem no wo hwe ho so ye ni nyankopon so e de kakra aka ho afo obi otena faako eche obi otra faako eche sirew wa no so regional kakra asa ototo nan no wonsa no na emoja na eko na eba because akoma ne pompi moja no na ntumi ankoye adwuma e wo sey a esa bo ebegu akoma ne ho ene ma akoma ne bo kim no akoma ye wo ja na etwe na ebo peri won hwe yi a e de oxygen ene ekosi uso tintinwumpom na ebebo apapa afei ade ba ko edi moja eni afurusane yi ebre yen e obi wa akoma yare akoma na epompi moja no se problem wo ho a entumi nya adwuma na wo seye no na wo hwe aduro ba ko so betumi aboa paade a aye moja mu adwuma a eye 3p garlic mixture no enyi wuntini no mu se be yan ko fa problem emra akoma no because pressure eni akoma yare ne nam abra moja no pompe akoma na eye adwuma kim ne moja na ekono e wo se timi twifa wuntinim enso emoja ne bedru ntinim no na srade bia da ehye baabi e ko akopem so enko e ko kodu na moja bia botoa ehye baabi be akopem enko enti na wo sa wonum 3p because ene ye ntinim adwuma ti de mo na wonum 3p garlic mixture no na etwifa wuntinim na eyi mu srade eyi mu moja ada bo se aboa na emu ada ho nti akoma ne pompia na eko na aboma ni padua no wasipi esita kuma si abora kwalena keba Dani Herbal Criske Herbal obenya 3p garlic mixture kai se dro bia wonum bia obetumi anum 3p e de aka ho se anopa onum abrofo dro no a na wahwe wo mere no se 9 o'clock na anum adro no a ebo 9:15 na no anum 3p garlic mixture woni adro bia so no mo a wo de fa 3p ye wa adru na anu ye nuanum station ba kwa me ko ye amedi bi ma wo mo se mo adri eyi o na so agya yentimi nka na kese because I be doing a boo but 3p dear number 1
ye gidi se do no so eye pa enti kuma se kokole na aka benya bi Dani Herbal ubenya bi Kriske ubenya bi Hofo enko Albert Sam Chakrade eye AA Mensa Koforidua eye Gabson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewo wa ye ne cathedral ne din hwene mu ena wo call fa Kwadwo Herbal so atemale ubenya bi ye ben electromat no wonso kwa ebi wo ho Madina eye Health Alert Clinic Okwa Little Georgia Tema Community 5 ubenya bi Ashaman eye Ekus Pharmacy ena Accra so kwa Okanshi ubenya bi wo Case Work Sam ena Angel se umoja ni afusane yi a e de ni fra betumi abro wani so be wisi wo ye adwuma kakra bia na wabre na wakoma ebu okinkim onsa na ona be ye utitriti da bia so waposo no waposo eye oya e ma ona se taatai wo do nsem mia na atom petripi nom na wapom de ho nsem enkoyi emfa ema onyame bra that's an innovation yara se piwake for 3p eye garlic enupa no krenie unu bia isi ni pedia ye de na ye toa hwe paye tini ye kokko ahyanso de ne da ma obi infection akwa emeda wa chinchina case number 2 Abigail complainant ayin no fra ya obaye gosu afo accuse Cecilia Nchiwa wabakin Salama no so wakoyi obi bukata yede na be gina da kamun court order in court e pa chao madam your bible ne ba so me pe bible your Quran abotre your bodua your bibi fokusia ene wo snap de na ape me ba so me pe bible na maame yesi obi na age oni usika no de adwane ena wo se ye nkata wani maame me pa chao de etie ne say na mo de ya na me ba chao wo na obi age wa de adwane no yenga to wani ni asasem na obeka na de na chese no sof maame me pa chao de etie ne say eye bosia na me koje ye na me de afri ho aba ni say sister na skana kodi ni ho nto mo hwehwe me nti so mu hu se bia me hyekumase abi o mbe twezi me nye bone so ana bibiti sa wada wuruma e de asem na ade na wade abetoe me ba chao eye July no sister ye friend is Syria entwuai miku enene ne ye adwu miku aboa ne pen na mesoso miton kosua na adwuma ne kɔ fom nti mika che miku se me pese me ye nua adwuma ne bi na miku so aba retire no so sister bia me boa ne me bi atwam no ne ho dwo pa na me ne bedi nkomo so betimi aboa wa no kwasem yetu anamo na sister abi papa ya wukuna ye minti sende wukuna ba fie na se papa no ho akire na wona wosa wokoba nti me pese me boa wo na ni adwuma ne de e chiro de bibi kakra ehyem nti de kasa ne nyamu no so no na miniska wo ho nti me ko bo besia na me ye se me sister ne be ye adwuma nti August na me diska ma sister no adwuma no so ne ye no efre me sei kasapen ehwo ne ye adwuma no ebusia maami so boduem na ton ade kakra bi emrasisia na yenyebre na yentranse Diagnostics and Treatment Center Dr. Marina ena every Dr. Marina de o se eye fibroids usuro operation ya obemu odura me na yi ovarian sex oba ni be ma awomu hawo spine problems wabeti ehwai ukotodwe de da so no gogoro stroke jijiu Parkinson disease shaking material na we shake nyina oye hu adwuma kama so e de ma bibi hye wo ba bi nyina wo be won sanso wo so saa wo so ade mu a na won sei na e wo so Dr. Marina so we specialist e wo saa kwai no so ye wo Kumase TUC Junction ye ben Santase roundabout and crying so ye ni Lagos University Sports Stadium no die no hwe Fred Doctor it was 0241 677 506 Kenjen esu papa Akaline baby nom pacho inifu kama na ahodinu ahyemu se potassium ekwasem ayo wom eboa ma blood abrantie me penasem rasenene baby owo bi omo kanche ne se me penasem wo wakoma pa papa bi
wo wakoma papa rase nene na nakoma penti onyame beko so ahira no Dr. Laki Dr. Laki baby wo bia nyame hira no e kwam ne nkrabe ma no the way a owo akoma pama ne namfofo no wo ye nipa we papa Dr. Laki no wonder second gen for ne adwuma baby wo bia me chia no kwanso bo modin aso be pebi na wanum eye kanjen ama moja no aye adwuma no eye na me de ma me nom eye hard bends obi a obota hyehyewo tuasie dokudeku 0241 449 191 na je order Tabita say ya kase omo ye free screening prostate ni diabetes what they check kwa and no hospital vitals you be take no skamu no say this be okra health insurance but modern so be ko free screening bi and which infections say how be ma mu ya wo ya sisi ya de ma massaging herbal treatment ya so full alignment takwa di sunyan and crying so madina 5 stone foot bridge wa bet your friend 0202 347 647 me need there be na woche ye ko liberty conference anopa no ndu pepepepe anopa no nsia pepepepe no nsia ko him e wo Jubilee Park Habakkuk chapter 2 verse 2 o fitre ni swade hu no o man ya wadubu achewe ebro nyame ama ne tumu oni nyame mehia na onyame bekasa ama ojeni ahofedia nyame madea minister kwa mi jedu beto dwom ye ma me belochre ye papa escape from pom omodin say yeshia liberty conference February edition. Oh glory, hallelujah. Me pacho boy ba and medical research center to adumenu ye expert to cardiovascular diseases wakoma bo kinkim obi de ne yasa na sinachi if you fret so na ohuna mane moja no high pressure no eno ayezi fatigue ya juma kakra bia na wabre ayo obo ko ani so wisi obo chese diabetes afei awo kidney ayamukuro yankwa do adomenu last stop penis of money kenkeni di animhwe 0249 761 508 obo heba Express Group me kwa buchi ne ya se Canada UK New Zealand Australia and Germany visa utikiti bia oye IELTS sat ni chauffeur to a nurse ni babu wa amango Dr. Visa wagene ntem ablampa munku 0249 00044 Express Group 21st clinic sciatica expert 15 branches across Ghana and overseas ye be afa ready kumase obase cancer cortis and crime and so ye hodome market echi sada and sunyan nkransa echimaji and banga danum friends 0540311311 mama na ere me pa 20 August ni nam diska na ma sister no and o yes adwuma no mini na chi because na pese me hu adwuma na ni so said ye be ya me nko a metimi ateme ho misua metimi ateme ho aye me de nti wana me ko so me ho me yetwa ne ma ni nyina ne ma 3000 yetwa ne ma ni nyina na me ni sike wo me 250 million because on adwuma no oye ne dada nti o ma meti ase se buyer no ono wone buyer wo ho nti se ye adwuma na o de kwa akoma buyer no within 2 weeks yen sabeka ska no nti ma me de me hu bra adwuma ni ene ye adwuma no na me adome ne ma no otimi de kodu akra ho na okokoduru ho no me friend no no se wadu no muji ni so omuji ne ma na wo kan omayi ne ma ni nyina wi akan ya wi nti mi wo ho na sister ne friend se oba obedu gos na mebusa ne se okoye kosi se o se baya ne se omra na so osi kan 2 weeks time no o discan betu na se okay ma na do 1 month maintaining ka na me am ko ni fie mi ko ni fie na ma me se unu ya woni ho na me se ma eni ama na de ko ba ya no mi nua ka che me se 2 weeks ma ne disca betum ma twenya scan so ma me so me won kolanke to awa me nchen mi kunu so wo ye pensioner ena tu so masa akwaje bosia ntimi hu ne emenya no so okay me nko na ne ba ne ba obema na so ati nti edi 5 days no na me ntemu aye bia again na so mfrem na me sa akọ ho me ko na ne ma me sa sister on frɛ wona me se da bi o nti me tete hwa na mu se ne ba na apie no sisi unu akwala na aba ha yi o eno se sa na me kra ba ya na ma frɛ ne sa onfa na me se bi ade ne ma ko mama na frɛ ne sa onfa ne tie kwa ba so na be fa so ensa be gi esika ensa be ka sika no so
de tie ne say kire okwa akra ho nti okwa akra ho okwa kwaji scanaba na sister no kwa akra ho nti okwadu akra no ofrem say one man no aye estimate ni nyina awi no say you should check e de ato lady na council na me ga chen say man no hwe na ji scanaba because oba wo frɛ na onfa nti ji scanaba no so you wate ma efi ho me frɛ lady na onfa nti maame ne maame so ye bawe hema wo go so ahemfio nti maame frɛ hemfuni baako na na atame minim na me de to na na atense na na sister yi ko de me fa so yi menti asenti me srew se na maame wa ahemfio wo bi de wona maame ne nkasa na ne ba no emfa scan maame ko to bebi a me fa na nam senti me free go so kra abekuma se me mani so abie school last term me man anya exams me ka she sister no ka che me so obaji scan bi wo baya no ho ama me me hwe na ni wo ka che me sa ne badeka enti no baya ne so diska be mame since then my sister ne nka bi enti me de to na na atani na na ata friend lady no was sister bi aka asem bi a che me te sa wo se an ye te sa na baya ne first scan man no na ofi we si a na ofi ho ba man ne man 20 million pe near almost 3,000 ose man ne 20 million pe na mka cha na ata say again ne kasa wanya no kwafo because man you should check amount nti wo gi check na ba na ye den na nua 3,000 de akokwan so na man ne ma 20 million so nim say adwuma no nya wo ko na wo ye mi sika ka ho wo sika say na akodi man ba chom sika 250 million na akodi bo so mi say ni 6 months ni so owen me pa cho wo go so sister no ho me pa cho go so me wo go so no wakosha akra nti ayi bangefo no omo so de car hwehwe me se mintina me mana bia school mintimi fa nkwa ni nko school because me kwa wa mo beche me scan so onya na adwen so di scan ma mintimi kwa me ka kire ne se one day one fanfa so no no first scan ma me na me fa nko to bebi a me fa no go so na me ni me pa mfa hwehwe me ma because me kru ye pensioner e na wa ba fie me se antwa me ba cho ai e man so bi antisio wanya no anti si uri yen kwa homa no so ne musa no busu mi nsia de nua ne yen to ya wonfa nua amrewe te se baya ya wodi nua e koma minim baya no na matimi akodan ka no minim baya no na ada na wo no so wonu obi kwaya dwuma na mo de ade ne kono wani ya kira nkobi ma ba choka no trader no eye do wotwi no ene ne ayi fe ne sei de wote so no eno de anya den yetumi kafafa ka afoforo edi akire na wo ya madam na utena go so no nkoton mra ma me pa so why okrokro na dwom ma me pa cho adwuma oye na waka kire me se me kunu sine ne tie no ontimi nya me bon na me so mo gidie wani mu se ontimi nya me se na de sa de ndi atwam o ontimi nya obon na me kunu so aboa ne pa Cecilia ntwa ufiri go so e jadi ka fra o se na obedi nkomo waje pene se ye fra wa wonfa wanyam antisi hello yeah oui hello oh anyu de be safo kantanka mo me yen oh ama me djuma kra ye dina ma ifia na ba se hello pacha auntie si mama na what to say dad me ba cho me hoye yensu ya hoye pa me pacha wo unim sister Abigail ba cho me what did not send be abedan me was Sompa Nkomo sukuma se maami ani ase ni sio so no koye nua dwuma bi 6 months ni akwaya mangwase driver boto amabanchi ama enua na amani sikashim bangi for the care hwehwe no wada woro manti si oba de nka wedie emema dwuma na dabai na isika beba mama ba cho bisa me se etisay okay say edua amani sika ma me ntesa aha chire ye mu e de tie ne se adwuma me ye dada no huni anka ni ado adwuma me ye ne dada no me ye adwuma we because me nyam problem ka we hu ana me boa na me kunkura ti obedi hu dan che me ye adwuma we nyende me ye ne kaka ne omutwi ye din so e dan ya me nyam me kakra wa de ko no fie na ne ku ono ne ku ba ese apeso ye kakra nti obedi me ti kakra na msi yu no de kakra so me ni nyina na na eko omu de ba me ni nyina ni tua
ete ho kopum si twa aduane wi nti twa na loadi na ya meden scam de be loadu no nti ni nyina na ni mutem onim se aduane kura gu ho ba 3 months ana gu a ye ba ni nyina mu no ma me se mo de aduane konkran ni nyina mu ni loadu me load obi kura dum na me loadu e bi onye paper no so ji me sika no so be ye paper na ma me nso ahon onwa me boni na ma ne ya ni tumi kodru nkran ho ni na mu ni ya no koye kodru ye no ye ni ya no na aye dada ye lodu ikura driver ni number wa edi ka mu 1 month ne ntumi nkoye entaba sa no adisi ni ya no man kodru ye na ye ni ma no ede developer na be hwe ni ma no na ni ma na ye dada usom kura na bunti na je se dada wayi muna fra antisi mame metumene nakọ enua no ba bi enua ne gu enua ne da so nakọ oh opa wo maye nko ada na ne ye be ko nyabotere antisi nyabotere mame nyabotere me enti yo to na me ka tia ne se ono ya we se enua ne bi gu ha egu ho trata ne ade ade wo ho nti ma franco fo so mu matwi de wo ho no nti mu be fa ni sika no no mu adane amano nti nnuanom ka so mu baba nnuanom so ye hwe ya mama na ka Auntie Cecilia nyabotre enkomo ne edi ka akra na makabi wada wo ma enua no usisese so ma na bu eti enua no woton ya na ya nton ba akokula oh enua no de ya maton wo ne kan wai enti mama majisika na me nka ncho se ma adwuma me ye no no enti wo yi ni kakra de afra o de sika no me nsa ka me de be ma no e no pressure mta ne nsa kan e busu me nsia ni Auntie Cecilia enya busu me nsia o ka busu me nsia ni pa o to so di no kura na ye da be nsa sedua no ye lodu na hini December ye mu na me lodu ni ma no jabotre lodu ni ma busu me nsia ni busa no nyabotre mame ni busa na mama nyabotre na mi busa na sema mawo ewura wose December ya na mu lodu ya na nso tabusu me discount ma 6 months ni nua de ko November mu ne di nua no ko ye November ba so be ka tabusu mi sia e dey so me discount ma 6 months nua ne ko da be nua no ko November mu ne nua no ko ye ma November me pa December January eti enfa ne sebusu na wo kura isi wo ka se man no kura se ma ya akonta o you should check your amount e ma me ka kire wo se nyabotere ewura obetini aka wase ma me sori no waka sisi mame wase wo ka se man ne se wo ma wo check me ko sisi mame me este developer o ka kire me mo de check kire me pay ko one check enti o ma me be ti ni karaka na efu wono ka me shopi tan ko cha etu pese wo kire se enua we mu no won sanka sika 1 million la mame meba 2000 cedis ana da na na gibi ne no se ni ba nti o na se ni na ba na saka pressure wa ma mi nti amma na furo di kwa se de gu ho no o matwe no se sika no ma na nka kan de gu ya na bi da so gugu aso nye ni na ade konkran no iba so enye gu wa trata ko na si ho yan twi yan twa ya so ra o be ya we oh mama this is me pa show enua ne gu fine what's enua ne gu fine what's enua ne gu fine Cecilia enua ne gu fine because me ko we kura buy no since na ataka kire me say wa bedru no yama 2000 kwa me frɛ wa wo mfa wo ka sa man na yusu check no me frɛ wa wo mfa enu ti na man bɔ na ata ama no me frɛ wa wo mfa ama me frɛ wo ma me ka kire ma me say me nua na ka kire me say me frɛ wo da by Tuesday na wo ka sa man na yusu check Wednesday man frɛ wo fine na no last week ti one frɛ wo Mr. one frɛ wo mama ba o frɛ me Auntie Cecilia sebi ye nyina ye nkwara nyame kese ba ku ni ye nyina ye som no enti tutu ampa se wunua ba ni ku aba pension enkola bi esuku ni wakokuru sika Ghana nemrem 250 million dia ma o cash Saudi akotwa nua afa usi nua na ye dada ene fa ne kosi ha ene kwatachi mami na ko ya adwuma no anya da be na ni sabe kan sika
adawo ma ma fro mo ko am na ka so mo ba e no ma ma eti da bay eti da bay pacho odo o number ni dia o mo be di kan ya trans no mo ka se no se enne kurao e tena no ko mo ba le ko he ni ma na my day yenye santisi ye ni abeto ncheruti ye ro picture beto TV ne so de wo ye na nye kanu pressure da for inside da for agro Ghana for maybe mo so mo nye mo chemema wa ba kikom ye kanu kura nchira wo unyanko ba TV susu mami me nsani sika eti da bay nsasi ena me shese mami se me ka se wo tuna no mo ba na anya tuna me dintro o number wa ha ena me nsasi ka no so mani nyi eti ka me so kura me le bi ame so kura me firi ya adwuma mami o de o ma me ni mo ya adwuma no bi number wo bi so mo se me ba ye no ene na me ka egu ho tractor si wa ye chiaka na tumi akọ na because of some insan kan sika ni binti tumi ko na mo ni ama no mutumi di free start tenten sa ma mi se ni pa na bua o kakra na ukọ na ni ama no se no to ne ye din a o ma o ye ni se ma ne bere kakra o ye ni kakra wo de be ma wo ti ase ma se ba ya wo ye na wo chi o ba bia o no so be san bua o anonti na me pa se ne pressure no ono onye evident pressure na o de ma me no so Ota o mi sa se le ba e makwa kaza penya na mi nko ye mami me nko sisi sabe said ya mami ka sei munim mo ho ema entam sei ye ma mesrewo wonu so so okwaji loan eti ye de ye penachi no eti ama no me so kra me de aya me so asama me o bi sha me ma no ko be kan no man problem akoba ni no mi nya abotu so o nti na me de press akra fro bi ye pesi esi gina ye da ben mami o number wa han so wa da roma me ka tena me di intro me je na che sa wo fa na da bi ya me ka o se ma si o eti da ben ye hwa ni mu o mo betena se me se ne kura o mo di sika na ma na me betena se no Omo fra me nwa sen ko mbaba de drum ya no kwa na me bona na tamane o ma ma ya eti da ben ye fra wunyi mu aye mami no tuna nyumra ko wetu ya fra ni agi mu aye na ta me mefro ye da se kasi Mr. Champion 10 minutes na mu nyina ma ochi pamcho me da se won se sebe tembia no obi ya wugini die ana woni no wotimi da wo pa chese enamo asetra ana jide ya mu kuma se bonten so de ana se Ghana ha se ni minim ni se so obi ade wo kwakoye adwuma ana wonu ubomu aye adwuma oso nsa wudi nachi ana mako na wese no de se ne ese kwakoye no dua ya wudi akodru enfrofro de na yese adwuma da no ya woye no ni nua bia ye gu ba bia ye awuo ene bi o te saka ho a ede kodu ene dua no enfrofro how dua ya de bia wodi kwa ya to tua woka eye de na wedie chese koyi papa baako ni efrofro baako ni akabom enti beche ansa na yato ade we se de me hu ne kura bia ya efese ewomu eti sistemu na me de mehu se womu wono di kan ka che se wono krampo akwaji bank loan ama eka krai eda no so enti bi kura na saa wono ni sika 250 kura no wodi etete no ho ewo ekwa mi so ewura ma me ka ne kura nchira ni awo ye ne de enye eti sistemu papa enti piasem bi ka adenti na wo ko supply obi enua ye betrasie ansene nipa kwen discount ekwanso kro no ye ne enko bi da ye nkofo akobi da ukoduru ya acha na otwe na onsa ka osika adenti ezisie no ya ebemu no chompa se de efa wo nchew wo mpanim gwase a ye ne ntem entrasie bi ania se wo di asoto wo so a mane hu na mo ntrase na ne yesem kan mo kan na ska mo de ache kwaso won so no bank no esi ho a ewo etimi pese so van pa chubu say timi ewo no so obesi ni abusa no ti o de eti won hwe yie na ne so fa me ka che no ese utie na wo pentam na wo tia se ska no edema sister that's Paulina
so for me da say the me kan kire me nua kan say sisi ne say the woni e kan unia Abigail ye nyina kire say sisi e bia ba mu wo baabi asa wa ama na enhu adwuma na nkasa mu no kura nkasa ye de ewom adwuma ye de se nye ni nyina na wo ya asa bi obi e no ma bi betimi ago tu da bia ewo mu a bibi betimi ayede atochima kakra na mesre me nua Abigail say ani amani ti ebekọ nkran ebekọ baabi ebelodu ni nyina na je say wo de wo ye ni say wo di sika awuram eti wo hwe say pacho eti wo di sika awuram ti wo hwe say ebi a sisi bekọ akoton ne ma no no di sika bere wa bere wo nso nim say sika no eye loan oh 250 million yen kwala sika say makwaji loan ti mesre wo next time bia na say okwaji aban bosen a yen kukuru sika ni nyina fa kwa hye adwuma na ye nim ye di bitu akire sebe ye akina bi no asem bi ba ka ba ye anya bia ka bia ka uja 100 bi kura da akira enka case we di sie ka betimi bia kote saa wulo ni so bi na mom sisi de ye kan se de woni wunia kan di na che se asa wonye wadwene wo mo ka so mbeba kyara wo mo ka so mbeba nra ediminim da wo mo de be wo mbeba ni penso kwaji lo a kan se aban bo sia ye twe no eti mesra wada roma edi enua na egu yiso ayade ko nkran ya ebi asay ebi nsay ye edi enua na egu evie dodo asay we kura ya bosome na ede na ebi asay na je se wa ma ka sa Abigail hu no kura bi ayede ewo business na wo ye da wo ye nim e na wo so akobo besia wo besia akobo de say obi asem a wo de wo ye adwuma wura ba ka sa Abigail de wo na bia wo di adwuma ne ho nkomo kire no ma ni hu say sika bi ewo mu ana afa so o mutina ma ekope bosia eti wo bosia na akope ne de no de ye nsomu ha na mu ne ye sra woni se Abigail sika ne de wadawroma mpanimfo na fa na ade ma no me da aseso fa ma me yenso ye da se odifo judge na de mache wadawroma fa che wa so na oso na ye na wo se yeko judge me pa cho ye nua ba na ogina fon so no enkasa ye mu no o Cecilia onkasa ye onkasa be ko nua adwuma de se bimpeduasa ye nim se dua ye kotono enua adwusuwo ebu okra na ko baabi omu we kra ye fra o say ene okra timi gu obi a be 6 months eso kokoto timi borders o be ka se sanity be ka se frudie what bia no nya adwuna wo twia no wo hu se nua no we ye je ne ja na se we ye mamperi onkasa ye na de kakra me pese me kan se judge enua adwuma no ye diska wuram as a shares no wo diska wuram na wo ja wo shares wum etimfo so obi enim se sika no de wuram no efo so wum na emum sika no baabia kwakodie no ne ye hwehwe baabia sika kodi na de maami sika ama no because 250 million no ori shemu sese de be ya ni sika nyede enhye ena enua bia so de be konkra no wo sika wo de ne cash enkran wo mfa nua nko ebia wo de nua ko bia ko fodua me nkrofo wo ye de sika nua ko ebia munyi ntoma mdia ero de ya de ne de ye ton na se wo gina se nua wura no tode a ototua oka etije juntim fa bidie enfri asante wuro gyan konkran ekasem de kofri ensida wutim fa buro nko ekofri ensida wutim fa nua nko ese ekofri enua ye enfri wonkran me pa chawo sisi misra bebre wedi me pa chawo bebre sika no afa oto ase aboni bia enim bra ne nyina ye ntrase ne nkaso se mo no so no komanto ne yem se bank won ye bekwa yenko bank wonko ka binche bank for no ne ye date this kan be mama mi ade akọ because some de emu ohwedem sika no de bo wo no aboawo sika no de be shemu no maami aboawo enu adwuma no so sika wom anka se ko na sojafo ne forestry for beje ewum se omu ye commander for forestry and omu ye commander for police omu be lead wo omu be lead beje kakra forestry force beje kakra apart for masi bedu so beje kakra e don chese 250 million nyina hye mesra wo sisi sika no ye hia Feliz Kamano, na sunduem la ayesa dia. Asema besie na nje papa. Abraham pa case we your case. O se anwumira no frɛ no. Pia. Na ehu de tuam. Na di for said ye ka no kire nyame boa ye kota korade. Papa bi. Takorade polytechnic, sorry. F compound. Akwa na ye frɛ no Bismarck Atakpa.
one ne yere Esther opamade maame no Australia 2 billion maame ne de receipt na o tua sika na o de sending na say fake na kwa ne sheda ekope fake awurade Ghana for bi asua adwenpone o Ghana for the sofo number nyina amayen Jesus Christ Assemblies of God sofo na wuni ha time so line so na bi ani yes Apostle Eric Nyameche Church of Pentecost asem no matene nkran wonderful to ma tuni pafin krabe kuro no so my God is ese omuni abusua ni behia ti anopa no sofo frɛ me se ne omusane o makohia eti ebedru wo kyena no de tuamu bia no yebehu ye de ane se sika papa ni jan bank ho senate ho a o makoyi edan na wo de anya ba bia nkwala da wo we wo mo no ye hunu emfa nkwara ja pade no niye bi account no mo phone sika ntokwasem tetia no na be hwe wo ma yen dabi ye de no an ye hia busu apanyini me pa chaw na de ono na abrampa wan na so di ni birthday hostel de hostel bat Addison ado ebroni ya bato aka e de ba semwa mo ma ehunu na ye nkoye ni mo e no that's way ada akra we ebroni ofri Germany hostel bat Addison yo when you didn't happy birthday abrampa ene ewe no na why ne mama vasti yakobo nshira ye mu fie di abrofudin ho pa happy birthday nshira why wow ma nko anim so ne me nyina mu eso ka ho ono yo ye dasi ena fe eye Sompa Nkomo WhatsApp group no number ni 0242056978 no kure no mabegu so ama na yakono pa nyame hram ene e maame bi nso e friend millionaires ono so se o share videos nyame hram pa ai 0242056978 eno ye Sompa Nkomo WhatsApp group matadi ya shemi free mama si eno pame kotoko junction pacho freno 0543 370 005 0543 Sompa Nkomo bedi 1 year 7th March ye do fo nyina nsa samo beboa yen na yetumi enya sanitary pad edi ama mayo ai kosuku to asosuku ti se Wesley Girls St. Louis and Mount Carmel Girls Senior High School ti yesre mo meboayen club members Amsterdam for Bapa Chrissy Brako Kubuadu ene ekweji wa ne mo amoka nyina na mi hram lawyer Mponsambe di akone ne yere perpetual enso e wo London na mi hram pa mi ke ni bekini na na ene mo amaka ni sister Pokuya no ma Pokuya nyame hram papa ma Grace Grace Boatin Island nyame hram papa se mo wo ye ho do a my madwe se mo bebo e na boshema group papa Cynthia nyame hram one ye maame Teresa Achreku wara beba Europe sheto papa bi ye maame so nyame hram ena vivacious ladies ya mo so mo London mo so se mo bebo ayen ena ye ne ye papa omo do oyas ra pani pa no one me akasa no pay se omo baba bebo ayen kwan shunko so fiti o china ko oda oye sponsor ya oda show insunti ye beto ye bo asena ye ato edema no na nyame so ehira no na wahu mai wanketo enso emobo enti ye hye ne so saa na intumi so jejo wadawruma onse enra asate ba mo bi antraze se be duru wa ensate mra sa mo ya na ai bi ma started wadawruma mo meta wa ka wa kuma bi ayepe 1000 cartons of sanitary pads etudi se mienu na ubenya wo ba ko na ubenya wo fabreye na onyame be hira yenkwa o man 0551 931 0548 931 hello Achodin baby akase free akase free ya mwa na bai ya tabu na kama kata yentiu ya tabu na America na kata so ho na me no na ya na wadi ko ya na wo kano wadi bala ne ka ko ya no bala na atri kuka bala na ka na yetu ta bi ma ya dia ma na so ka se o ko na ya ntia ne ka na oboa
what the buyer ne ka it what in sika it you kwa what kuta it you balance your car no one day yanti we am pen the picture mama ko pen the picture oba the picture we the picture na man dey sabra hello pa ye di me do for it you the fact to me say katato wa wo kan bi ya eniara ka o se bi no won te ho with why am mama ya pendia no bla jina so ni anfa number ye wi ade be my sister na ya we bu no na wa frɛ wo a che jina so ya da se abampa wi fa my sister no frɛ no ti ba ya na tua ne ka eno wo de ka no wo de akote eno ba besia wo twantro munsuro eso ya yakubu eni ayi fa kwasi abula munsuro akolodi Ghana for hello ma'am, good afternoon pacho din baby akase free me be ni atabu e me kure ni ma pe of sa na no ho aye fedo do ni na mi sha wa so me da say the show program anu me ni agita ma download ka na me tell you o me ke ma pass me to do ka me da say na ni wo mu ni me ya da be ni am na mo nka kwa so da bia o ni de wo mu ni se emiaka ka alodu ni akonkan se ka ne se nka kwa so a immediate omo dia soldier a police for the bomb ban ko si se ka for the ba be yi ni ana dia akonkan enti enia pa e be free kuma se be kwa ko drunkan enemre mo pe ni ade na ye ni ama no kra ba bi on be bench omo bobo cash enta abodan kra won kan ni mpo no enia ho asem nye ade e da for mo enti ma me no on passem be bi kan say ye ni ba wo boa me so obeji nani so a e ba jo na ya da say hello pacho din baby akase free me ka se fi oda bro no bezo oda mi wo town fine dey say do so me tete la so te zungu yo yankwe madina mana me din di Fred Gidafo yo Fred yentie we but me din di Fred Gidafo yate kasa Frederick Dafo kasa Frederick yate unka so ya long bi say asala me kan ni bibia ka ba minimum madam no me classmate na so me from me kiawo sa ewe Anglican na St. Francis American school yo nyami njira o yo hello good afternoon din baby akase free we dey am ga free tag yenti o bajo ma why na me so mo get ni pitano ya da se Emma besia nyina dane aza ne akromfo mudi obia so adwuma mu ye obekwa akoye bi wo nwene wo ntenia ne kwa na abe ene sade ne ne tie fo ndo ma akromfo chan de onim ni ba bia ene Ghana ha na ye wo no hello good afternoon pacho din baby akase free bazo o fena na ya ka safi aguna ya krom na yentie o bazo tani awo program na gani jon pa me feel tani awo ye wo ye ma omo ye sada omo ye o critical medical ka ma omo sere no ben day me feel pa but ma me no office ya no say ndu ano o chantro o we twa se na di nji mo fa mu na nji na mu ho na so wo no wo den a yen so yen ye dade ye hello what baba say pu no ba fa so hello mami oni ni baba bi yajo Nigeria do fraud to me no eh we boy you want ma ajwa ni tiamu ola me di omo na ti because ola na say the upper visa ko heaven no e more than na madam for contractor so tiawo ohini e dey message so friend ma me be 50 pesos no e sem di ha o kan yedi asiki no bi ni fam na opana ba ku bi sha de se enya no sabi isi na pro usu ni si so usu ni se ni ano na o ti mi lo bi coin o wi e te so ni na o si ai e bi aka wu bi shiwa e bi fresh wo mu na mpai no sre no fred ye se do kan wa no no you different o de me tiam e na e cha ko to ba bo se ka wi na bi ti so
se no fa ma mi sika mbe because enya nto enya ne but mani bi o ha ma o ma chantra masebi ubi o mu wa de mo kura ma na ni kadi mi sika se no am pe pom bi antutu am pa concrete bi mu sika so a baba na we ko na de ko me da si bi ya da si hello yini ya ju abom de sei erade adum okwa se mi ni efrem akwasi ma me na ofe na tisi na oso oto nua no okwa se mi ni esisi na o ma me na fa wanye eni atini bubush eni adwuma ho adwuma na yeye eni atini bubush busumi ni ensa eso ka baba be fa ko enkran eni aduru hono ma enkran eni aduru nkran a etini kuwa sebi eka kan e ma no omo be gisika no bi bias for no ma ko twania nda e de abere o enti se wuni an wo de bana se kada ho aye be ginia na e de efu sem be ya tiska na e de efu men ka ye ne be ka ye de ama enti e ye sisi e lo peso sisi ma me e bi enti mo ano na mo nyimi sika e fa ma ya me na mo nya adwuma yenso ye da ase hello mama, good afternoon. Afternoon, bye. My dear baby, I can say free. But some the baby is very fit acadi. Yense way. Takrad in the air, but no. My radio, why F compound. Polly, you. Mammy, no, with this canoe. Who should the way our casana with this canoe? In some passion, mamma, no way. So, Ben, the way Kobu nyon kwa fa so say na ka de adwuma npa ni nyan kwa ni kakra ne first attempt na how de agye no hello Pacho din baby akasefi Obacha mo ma pa o no abeja eje mo so yo enti we se oba no wa nyinya me so ade se do ka be ma pa Oji for Gabon and Papa, Oji for Vessel, Bobe, Papa, Mexico. Oba Oji, you had me say, now you with now parcel. In real, a good soccer final will move your door up. Yeah, a one kind of will move your door up. Maybe I just okay with each other. The whole side today. I need to push one. We have over the cover. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, sir. Didn't baby I can say free. Me favorite is family gas similar. You guys woman now or by a color bullying. And you might say cocaine. Walk on windshield, you know, for the California moon. Winter Diano, we have many people come as well. Because the madam or the cow, if you had said attention, I can shop into Winticano with Trinity. Let us see and send them as you are Obia to Monumental say, work, make the tank of Kajan and so I tell to. But on to want to what's your go to move? What's your to Mwanga? Hey, what about I say to meet you, Tom say, hello. Hello. I don't know what you're doing. Hello. I mean, my yeah, dear, now we see the food. Baby, I can say free. I mean, we see you. I'm so many check. So I need to pa. I don't know Muhammad boy. Yeah. One jana money ni sika mano. No kura dia kan no kura dia ni. Ni one jana money ni sika mano. Hello. Hello. How do you baby I can say free? Auntie B, make a free to am do me to small some do. Auntie B where? Na ko pa do boy ni na dey why street. Madam was papa. Mu be kumi o. O sa dey show the message drop from akwam wapam. Me dase. Mama si ada wuruma. On pebiri nti eja. Boba no sweet. Ni sika na ahye no. Eno ti mo pese wo je oba we sika. Adi shemu. Enti mo mo de na mo nyi sika nkama no. Yetse. Yeah. Boba no onye papa. Yo. Hello. Hello, mama. Yajo. Mama say, oh, katape forest be dia o ni gwa mini. Na nya mama me mama, o ntire me de egu. Ya no number man ye sole pro be frɛ why? Be frɛ no ya unukure wum. Be say brother was go be sen aba. Kwa wo kɔ no kɔ pa no picture. Na fa bre. Hello.
Good afternoon. Afternoon, din baby akase free. Me kase free ko for radio. Yo, enti. Mama no, you can say opese o ye na we sika na da obetua sika. Mama na waji ni sika so obetua sika na kwa say o di sika na ye adwuma but o man mfaso bi ase dey say ye kase loan no. Utia na je say o man mfaso ni bi. E dey ye kwase bu no opese obu no. Say why na say mo say na dey man kura nya che me ma no. Adwuma no ye mfaso bi ama so nti na mo yire na ne Utia na ese unisika no utia ya zo dinisika na ye adwuma apampa so no koko nso kaka no no eni koko edu hello ma me din baby akase free me na mpacha masu ya mo problem bi na efu asafo bi oba wa dina sem between na asafo problem be na wa odo what's it problem be na wa odo mi amaka ebi wo menwe ami gra so ai me no aso mi amaka de mo do so ai afro wo mai mu she ante abutre ma hu hello we obe free why abram pa be free no apa ya doctor man rahim me mo abeka no hello pa jodi be akase free but me free Adam Big Adam. Eastern region. Greater Accra region. Greater Accra. Member holidays, why? Member holidays, one had me a coaching, why? Young Pacho. Yentiwe. Pacho, Ubina Dimika, and I'm Paco Person Chamika. Now, me, shut up, Jinaso, producer found. Mate. Hello. Samu. Ebusianfo nko baadie. Unu aba mo, but mama, unye very careful. Na nya de bi ehire na ye kokko. Ene nipa na ya ba wiase no. Bebre de o madwen ene o modenam. Madamfo we de minim no, me ne ne kwasole. Wo do bone a wonwene ho. Wodi unu se wonimu no. We de minim no. Wa kwa ado afa so. Hello. Oba imagine baby akase free. Me pacho me din di Jenny Sam kase free Techimai. Jenny Techimai bro no be ne so. Na me pacho Techimai abo so kala kuta for my. Abo so me bro no so. Me pacho abo so no ya. Yesu me wo me di ma foti ase o. Yenti e. Abo nkosu wo e. Me hu ho kala kuta o. Mame azanu woye mame nisika no pese wadidi. Nti mame adazo amesere mu amu ife bi na mu ndi nisika hemma no. Ye beje amanu po ha hu. Ba be se bi nonku ba fa so agiri 250 million. De akwa akotue nnua ka. Ntoro ye ya ugina fusu utwe wani ebeji wadi nti mo ha mo hu ebetwe ni dress afa ni tunum. Hello. Pachodin baby akase free. Eda so na kase free Techimai. Techimai bro no be ne so ne wo ya. Techimai ja na timponim. Timpom ne wo ye. Mpacho ane. Na ja ba kunfia me o. Mi chia na wi ye. Oba pa ye ti. Pacho. Lady no but or lady no. Me sira no. Mo na mo di scam no. Because wanya no woni papa. Ya kwa nyina wanya no woni papa. Na de mai prabe for cheme ma. Mai nyina benye. Be azza. Cheme mai. Mate. Yo, yada hasa. So hu frɛ. Ebusuan for frɛ ni ochato ni ensole. Hello. Good afternoon. Afternoon di baby akase free. Pacho from Benjamin kase free man so much aso. Yenti o Benjamin. Ne bone na koso doso. Na koso doso pa utie ma mi sisi la no ma so ma worka. En let me go one 6 months 8 months na ya hwe. Because ma mi sika ya ofai. Ofai this. So be tia eti me say di mu.
monka na monye oban skama na me so obi so chiri sa o ka se me pay 900 million asem na ko dia skola ma for court and na chen na ko we la se sa ma asem na police case ndi me se o ka kwa so na mo so mo ame na mo so me sika 900 million for am asemuni dia endo indi agire mu na mo kwa kolodi baby amame na o Canada no kwa yedi ni sika yedi etuo ga di sika ne bai wo di sika ne picture kire me ya hihye no table so ene tuo di akire se ya eni pa no so a obu fa so ya wawu ina ne maame so da so ne yedi code tofu no so man first kana ma mu ntumi nsie wo mo share fridge mu na say 7 months no mo ko pay sika ne bai etuo di sika na chi se ya ene late ene yedi sika na ko to maame na kansu mo Canada Ghana for de mo pe ene sa ne ma no na ebi mo so be ne sa pepepe e de amamo erusu ha de asi Sompa Nkomo suni Ebola o how be daw so asem bi tetew ye bu afa so ye obu kata fabre yen onyame ama yitumi memene da Sompa Nkomo weekend edition nkezi enkranza ye tenase dumienu no mienu ne asore ye ready onyame be yen ya asore Sompa Nkomo de Ebola